laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na musidɓe julɓe tedduɓe haray kala faalaɓe wadde landal ko yowiti e oɗo darsu maɗum goɗɗo ngo inchallah haray ɗon wawi wadde star 61 ko ɗum woni étoile 61 haray usage en jabano e mbir ko Allah lan ɗon arsiki ɓe inchallah. Nam assalamu aleykum ɓe natirɓe ɗo email Aissatu Yero Ba. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On jarama nene Dieng. Bangi jam. Jam to alhamdulillah. Usayno jenti on ɗo. Naam ko weltanagol ustaz en men jenti ko yewtere nden kadi ala den toro subhanahu wa ta'ala ya Allah hokkuɓe baraji ko ne muɗum ko enen kadi o waɗa en nani jaɓi o kay yafe makko on so ƴettita sabu yurmede makko ne haray tigi tigi on alhamdulillah yewtere nde labama moƴƴa on jarama mboya Allah hokko baraji ɗi nani ar ko salmingol on tumin natono. Allahumma amin. On jarama on ka haji Allah hokko baraji ɗi barakallahu fiki. Amin. Amin. On jarama hajje barka buyi haray ko hajji Aissatu en ko ɓanta islam haray ko kamɓe ni ɗe haray buyi no andiɓe ma har andi. Naam okay. Inchallah araɓe weltanama kamɓe kay Allah hokkuɓe baraji ɗi. Amina ya rabbi. Awa hajji en on jarama weltanama alay barka o weltadire awa on jarama buyi barka. ɗomin uditande. Waaleykum salam. Naam assalamu aleykum ɓe makateɓe hajji Aissata. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nala to janta alhamdulillah usayno jenti on ɗo. Assalamu aleykum ustaz. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nala to min yettude Allah onon goy alhamdulillah. ko weltanagol o Allah waɗu joddi aljanna. Allahumma amin ya rabbi. min ni ko landal ɗo mi mari exemple tawiɗa kawtam maɗa ɓe fatunde ara kono yiwti nokku gotu tawi no daggi numannagol jurnugol naɓangol mono mbuuɗi inna ɗa wawi ɓeytude naɓana ɓe Afrique ɓe fatunde nde kaasi dagaki ka ko defugol tun naɓanamo numanno hiroyoma. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa sallim. Haray landal mongal bi idnillahi ta'ala haray ella wonata e muɗum haray ƴettugol kala ko Allah newnani on siko ñaamete siko mbuuɗi nde tawno ñaamete on ko ñaameteɗo mbuuɗi ɗin kadi no waawe soodede ko ñaamete kon haray alal haqiqa kala ko kawtal ngal heɓi ko wallitora faatoraɗo on wona ko yowndiri e ñaameteji ma wano wernugol senotoɓe ɓen haray ɗum ɗon on diina kan no yamiri ɗumlaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makanno wondema sahabanke ɓen yoɓe gollan yani yoɓe waɗan famille Jaafar on ñaamete saabu ariɓe ko soholinta ɓe haray de tawno ko kawtal mol ngal no sella ka ƴetto mbuuɗi haray wallitoron ɓe yoɓe naɓu yani ka fatoraɓe ɓen toon koɓe gollitira toon wono si alyatimaɓe no toon ɓe hawray e ɗin e ko nantete ɗin piiji wano keyguɓe ɗum ɗo fof haray ko hunde labande bi idnillahi ta'ala haray ella wonata e mum wallahu ta'ala a'lam. Ok on jarama albarka foti Allah hokko baraji mum. Amin ya rabbi. Shukran. On jarama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Onon kadi on jarama mi uditande ɗo. Assalamu aleykum Ustaz Abdallah. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi. Ala toon iɗon e jam. Alhamdulillah yettude Allah onon toon goy. Alhamdulillah on hewti e jam. Ɗi hewti e jam alhamdulillah. ɓe ngure ndem on wayre ɓe fof ɓe jang hay fani biro mon en. Alhamdulillah hay fiye boyi alhamdulillah. Machallah. Nala toon janta alhamdulillah. Alhamdulillah min ko weltanagol ustad en ɗum inchallah yewtere labane waɗi parce que Allah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude en joddi. Allahumma amin. Mawɓe on huylaki yo waali ɗo ni tigi mi jenti ɗo yewtere no ɗo tori duwa min kadi mi sellama moƴƴa ɗum anndi. Naam hakada torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jonni toon cellal mol ngal kala muusendi hundu naɓuɗon e feemuɗon yo Allah sunnan on bakkatuji ɗin fof sunnana kala julɓe ɓen fof bakkatuji ɗin ya rabbal alamin. Amin amin jazakumullahu khairan yewtere labama moƴƴa moƴƴa noon yo Allah waɗu men nani jaɓi kadi newna naftore o kay hotimmode moƴƴere. Amin amin ya rabbi. Barakallahu fikum. On jarama. Kalmini haji ñippe ɗon e lawol kisal fof inchallah. Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. Shafakallah. Wa aleykum assalam ustaz yo Allah ɓeydo afiya on. Amin amin ya rabbal alamin.
kala me yiro en tara pay koy fodo amin sayni assalamu alaikum okay assalamu alaikum salaam men udtani hikki en don nene isatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sayne jenti on do assalamu alaikum sase wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nalatum alhamdulillah aray ko weltana gollon batte ma kon ɗo batte ko wonɗo men jannude kon kadi ka Facebook naam ara yo Allah waɗa jodde aljonna allahumma amina ya rabbi amin jarama moƴƴana inchallah Allah jarama na ara landal ngal ɗo ko joni mi ari wawali heɗade yewtere mon nden fof naam ara lam faala landagol ɗum inchallah si woni an e goɗɗo ko musidɓe ɗum haaldi aadi o bonniti aadi ndi naam haray ko wonno o tigi haani comportade e makko hara heɓaali kañum hara oñaake naam aya bismillahi rahmani rahim wa billahi tawfiq haray haqiqatan firtugol aadi jeeyaka e ngikku julɗo niraaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadith wondema ayatul munafiqi salasa mande nafiqi yagal e riwaya goo ko tati haray ɓe janti e muɗum si tawi woni o haldidama o hunnata aadi ndin joni noon haray julɗo so ƴettodama aadi ko haani kon ko yo hunnu aadi ndin mawɓe men ɓen ɓe maakay e pular labangal pular laaɓungal ɓe maaka wondema haray angal aadodede no ɓuri moƴƴude ko wiyete kon aadodede firta haray si tawi terme on nanon ɓe makirta haray on wallitoto lan haray on gelike kon faala yewde kon amma joni noon son haldidi e neɗɗo on o firti ko halduɗon kon haray ɗon comportement ma an neɗɗo julɗo on haray hella on neɗɗo firtuɗo ɗon ɓa haray kanko o firti aadi ndi halduɗon ndin an wota a jogitormo on bone ɗon wona joni seytinalngol mo ma ɗum wota a taƴormo sabu ɗum ɗon ma ɗum siɗa marno moƴƴere nde wowɗamo waɗande wota a kupir sabu ɗum ɗon sabu Allah subhanahu wa ta'ala ko noddi en enen julɓe ɓen ko wi idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim haray ko ya duñir ko moƴƴi kon e fee ko boni kon ƴetta ko moƴƴi kon martinira ko boni kon a taway on neɗɗo mo ko tikkunoɗa ko gañoma ɓaleejo imo wawi wontandema giɗo hara ko hattirde e giɗo kadi donc haray ko yamodirɗen hella ɗon onon fiiwota on par ce que ɗo ko ɗum waɗi haray sahabankejo ñande goo arno kanilaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o innelaaɗo min haray tigi tigon miɗo jokko e yimɓe am ɓen hiɓe tampinalan hiɓe lorralan kala komi waɗi ɓe kamɓe tigi tigon moƴƴere koko boni ɓe yoɓɓitirtalan joni noon nelaaɗo sallallah sallam ɓe maaki haray tigi tigi on an yoɓitirɓe ko moƴƴi fanni hiɗa wadde an comportement ma hiɗa yaafiɓe hiɗa yoɓitirde ɓe ko moƴƴi ka annama to siffuhumul malla haray no wayi wasi ko ndoodi wulndi wonɗaɓe yarnude wonɗaɓe muuɗinde ñande wo ñande haray neɗɗo julɗo on kanko ko o wonu yaafotoɗo kala ko tawi kon wona bakkatu woni e muɗum haray ko yo yaafo e julɓe ɓen ko ɗum qur'an wi'ay man gafara kala yaafiiɗo o acci ɗon o ronki yottade fa inna dhalika la min azmi l umur ɗum haray ko jaaɗum e fiyakuji fellitaɗi ɗi Allah subhanahu wa ta'ala apprécie sabu ko Allah subhanahu wa ta'ala o manti kon e nder jiyaɓe makko ɓen fof ko neɗɗo yaafotoɗo niraɗo sallah sallam ɓe maaki laysa shadidu bisur'a wonaali dolluɗo wawɗo cippiro mo cippiri wo o liɓay innama shadidu alladi yamliku nafsahu inda alghadab ko woni dolluɗo ko jogitotoɗo wonki mum kin sanga o seytini hara o dankaki wonki makko kin haray ɗo ka resimugol omin yamirta on yani neɗɗo on haldidaɗo on o firti wonande yani firtanaɗo on wota o jogitor firtuɗo on haray ko wawi ko yeetagol mo ahi ma ukti haray julɗo duwaka haldidede firta sinara koko harmi woni ko haldida tawi noon koko harmi haray julɗon ko yo firtu joni mo haldidi e goɗɗo no wadde ko boni si goɗɗo firti ɗum haray ɗum ɗon jeyaka e mande nafiyagal bal ɗum ɗon koko appréciakal islam wallahu taala alam mi anda sifamike famike moƴƴa barka yallah min barade amin
ara en torki Allah kadi Allah felli Sheikh Abdallah. Amin ya rabbi, amin. Barka, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Naam, wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dan uditande hikki ben don inshallah. Assalamu alaikum benatirbe email do bari Alpha Ahmad. Alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Njaaram. No jenti on. Assalamu alaikum Ustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nalato. Alhamdulillah. Bon ara min ko lande didi mi jogiti do man da say mi do wayde landade didi bayra jamanu e didi boy. Donc hajja en geli inshallah. Hajja kon ma ko est-ce que mi do wala landade question didi ka mo kala question got. Non, continue do. Naam. Ara min question ara min Ustaz ko en fait mi do wondi goddo ka suuduga jonnon imo mari nebban dan o wujoto a chaque fois wuji dam min jonnela nawnare mi nawna mi walo. Naam. Bon mi yewti mo non ha o jabali bon mi jetti nebban dam mi hay ko o landila min mi anda. Naam. Non haray est-ce que mi do mari bakkatu e mun ka mi ala bakkatu non ko première question on non. Naam. Deuxième question ko goddo go kadi mo mi weldirno fi Allah on non ko fi Allah men weldiri. Naam. Bon har non ender ko men weldi ko piiji buy mi wadanay mo mi okkay mo piiji buy mi manno mi weltina mo quoi. Naam. Bon yay non ha tigi on ko men weldirno fi mun kon o iwe hore mum men habi. Naam. Bon jonno bay men habi o inni bay men habi tigi on kanga di piiji kala ko mi wadanno mo ande kay o jonnitela minni mo min kala ko mi wadiranno mo ko fi Allah mi wadiranno mo aray fi men habi mi landaki yo jonni tan kala ko mi wadanno mo ko fi Allah mi wadani mo inni kanko o hande kadi kala ko dum manni kala ko mi anno mi wadanimo ko andi di fi mun kon fo o inni o rambu sala aray est-ce que si mi jabi kon ande kay bay mi forsi mo jabali joni inni kanko il faut que jontalam fo aray simi jabbi o jonniti lam mi do mari haray baraji toujours ba min ko fi Allah mi wadirno ka haray joni baraji din efasam gasi nani question inshallah wa billahi tawfiq haray question mo arano on hido wondi e goddo mo jogi nebban tawta odeur on nawnina on susta odeur on yetto non hay koy don o landi o mako don on anda haray awalan taw avant armi wala ni mo déjà mi ni mo nebba makko dan nde wujji dan wo min wo makko wo men nawna en fait o inni kanko wata dan selde min okay wondir non min kam yettidam mi hay koy kasi famike jonnon haray awalan taw haray wondigal haray bani adama yo eto hara o lorrali kawtal makko mo o wondi dum no harmika diina no harmika l'islam haane laado sallallahu alaihi wasallam hakke ko be wasiyi kon kawtal jo ha sahabanke be maaki hakkene laado ko wasiyotono fi kawtal ngal ha men sikki si kawtal jo goddo maayi himo duwa hay ronude mo kanko kawtal makko ngal hakke ko tay kon kawtal ngal ha be maaki wondema neddo gomdinta hay goto e mon gomdinta goto gomdinta on mo kawtal mum rentori on mo kawtal mum huli boneji mudum jonon neddo on dimmojo mo wondo lorrirde dan ne bandon on yeti kemole himo andi fi mudum haray ko bakkatuji molanadi o woni wadde don kanko neddo on haray nelaado sallallahu alaihi wasallam be maaki la darara wala dirara wata alurru wata jabu kadi lorrede yani wata lurru jama'on wata lorri be urngol wata lorri be hito wata lorri be hayyi hunde e lorraji din surtout si tay woni atewoto woni si tay atewaki fanni atewaki haray no wi atewaki kono tay woni a andi a yetama dum do lorray haray an jumdon hida duwa evitude dum jonnon woni ha on yewtidi e makko o jabali few haray on jetti nebbandan on hayki haray don ko hondum burno mojjude fi evitugol wowlugol angal gonga parce be landike on maaki on anda tandis que hidon geli donc andi don haray wa'i wa mp diwgol baafe jonnon ko burno ko mojjude ko noddugol neddon inna écoute haray mi wolani ma ha mi on kidan nebban dan dumannotako à partir de maintenant sa hatti kedan haray wota juhe pakke kam hebi dum awmi bubmi hay kaydan otin wowla dum don hande kadi don sa hay ko yidan haray avertisino mo déjà haray ko andi fi mudum donc haray don wotno wa parce que lorrata kon say lorray haray otin so jabali haray hande kadi
ko yoti rewreteɗen fof o yewta mo kanko ma o ɗaɓɓa ko yewta neɗɗon si tawi ɗiɗo piiji fof wona ustadijo ma ɗum jaatigijo makko yewta mo so jaɓali haray hande kadi oti rewra noon no wiɗen noon o avertisa mo inna sa hay kalɗan sa ittan ɗam ɗo mimi hay kayɗan on tuma noon otin hay haray ko ɗum ɓurno moƴƴude amma ɗa on haray yo Allah subahana taala yaafo en no gasa haray si tawi woni bakkatu seeɗa heɓoto haray koko oti wowlali kon goonga ka innugol anda amma kanko lorrata kon oɗa kay no mari bakkatuji molnaɗi haray ɗum ɗon ta en lorridiri wallahu taala alam amma question mo on hiɗo welduno e goɗɗo e hoore fi Allah on waɗanimo piiji ɓay on haɓi neɗɗo on wi'i ko ma tun o jonnita on haray ɗon ko yon eto jeejiron mo jeejirteɗen fof on torike mo yandi fi Allah ɓay ko fi Allah okkirɗon mo on jeejimo wota o jonnitu on son geri gereteɗen fof o jaɓali o wi tun kanko kutke kutko ma o jonnita on haray yo jonnitu on hendo ɗon ƴetton ko waɗanɗon mo kon yeru ko jonniti on kon annuye mon on bi idnillahi taala Allah subhanahu wa taala on jaɓanay on golle mon ɗin par ce que innama al amal binniyati wa innama li kulli mri'in ma nawa haray golleji ɗin ko yoɓirte ko sendidirte ko sabu annuyeji ɗin neɗɗo kala no wodanimo annuye makko on sahabankeɓe ɗiɗo dalil muɗum ñande goo aaden sahabankejo e ɓiɗɗo mum sahabankejo babajo on o itti sadaka wono konti zakka ni sadaka o naɓi o wallini ka juulirde ɓiɗɗo makko on yahi ka juulirde toon juuli waɓutu on o ƴetti konko o baba makko wallini toon o nastori ka suudu tumɓen makko anditi o inni wallahi na ammi fandani ɗum on tuma sahabankejo ƴettidimo ɓiɗɗo makkon e ko naɓuno kon o yehi ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo ɗum ɗo mi annike sadaka mi naɓi ka juulirde ɓiɗɗo an on kaarijo o yahi o ƴetti ɗum ka juulirde toon o arti diire muɗum joni noon min mi falaka ñamude ɗum ɗo tigi tigi on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki gollitire no wodanma an babajo on ko anniɗa kon no wodanma an ɓiɗɗo makko on ko ƴettuɗa kon kadi ñaamu gollitira fii kala ko ka suudu ɗon wonɗa ñaamude donc ɗum ɗo haray jeyaka kadi e kamba ko nelaɗo maaki kon wondema si goɗɗo okkitiri o jatti haray no wayi wasi tawi sifa ko wiyete wano tuuta ñaamita haray ɗum ɗon jeyaka ɗon on tuma hetti toon ƴetton noon si ɗon faala okki toon kadi goɗɗo goo haray annuye mon on bi idnillahi taala Allah subahana taala no suti wona on jatta hande on jatta janngo par ce que wona yompiru kadi ma yennidi ɗon haray ko ɗum ɗon mi mari ko mi yewta o masala ɗon wallahu taala alam namo sage on jarama yallah yoɓɓon ko ɓuuri moƴƴude jan mi uditande hikkiɓen ɗo inchallah inchallah shukra ɓeɓe numéro mum lannitori ko 7N27 assalamu aleykum 71 waaleykum salam wa rahmatullahi sa ene jenti on ɗon awa assalamu aleykum ustade waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh awa haray min lammani ɗo lande ɗiɗi concernant mayɗo haray ɓay mi nana yimɓe no inna wono mayɗo mo maayi haray par exemple himo renti wurɓe ɓen par exemple no ɓiɓɓe makko ɓiɓɓe ɓen sono ɓiɓɓe ɓen waɗini goɗɗum ɓe na yumma ma wara ko yumma on tigi ni ɓenna yumma ma no rentuma ma baaben ma ɗum ɗo ɓe wellatano ɓe haray ko honno woni ɗum ɗon on haray ko noon woniri ka voilà et puis question ɗimmo haray ko par exemple no m'explique anton donc joni ɓe c'est pas grave joni mi jaaboɗawa kenen voilà bisimillahi wa billahi tawfiq haray wi'ugol ngol wondema mayɗo on o yi'ay ɓiɓɓe makko ɓen e ko nanditata e ɗum haray si tawi woni neɗɗon ko faandi ko innugol haray mo sutori mo gite yani mo sutori ɓiɓɓe makko ɓen gite makko ɗen ka o woni ɗon haray ɗum ɗon on jolaali fima alimtu e komi anndi kon amma noon haray mayɗo wo mayɗo ɓe o acci ɓen wono geɗal ɓe makko e ɓeyngure makko nden haray o humpitoto kala ko ɓe woni gollude kon ari e fillayeji heewuɗi noon donc haray wondema si tawi woni neɗɗo on wono ɓiɓɓe ɓen ɓe faggitike ko boni haray kanko mayɗo on si tawi ko kanko jeyanoo e ko wiyete kon occasion ɗo
ne'i ɓe ndin needi bondi ɗon haa ɓe faggiti ko boni kon haray no hewtudemo ton o anday kadi siko ko moƴƴi kon kadi wa kadalika wano jooni sen ndaari Khadir ɓay o yaadi annabi Moussa iɗon anndi o warno paykun ɓay woni o landama kanko say Khadir kadi o explique ni annabi Moussa alayhi salam ko fii honɗum o warirno paykun kun o wiino wondema paykun kun hari no mari mawɓe ɗiɗo gonɗinɓe Allah hari kanko paykun kun kirimji makko ɗin eppinde yaltinde ɓe ka aljanna donc holli e jakka ko paykun kun ɓiɓɓe ɓen ko waɗata kon si tawi woni ootin o etanoki moƴƴa o ne'i ɓe needi l'islam o accitiriɓe ni ko ɓe waɗata kon e bakkatuji ɗin no wawi hewtoyde mo kanko neɗɗo on haray o wawata lawade ɗum ɗon no anda qur'an no wi'i la taziru wasiratum wisira ukhra kono na ɓeygure on tinden haray ɓeygure on tinden no wawi wasi tawi hiɓe siŋodiri joni noon haray neɗɗo on joli kadi e fillaye wondema kala neɗɗo so maayi si tawi woni ko moƴƴanaɗo o yahay ka wonkiji moƴƴanaɓe ɓen wonkiji ɗin foppu anturamo ki kala lando wonki ƴawkikin joni ko honno ki acciri ɓeygure mo kala e wonkiki yani wonkikin ton si tawi neɗɗo on ƴawɗo on o wi'i wondema mi accu ɓeygureji monɗin no juulude no janngude wonkiji ɗin ɗi yetta Allah ɗi hamdino si tawi ko contraire ɗum ɗon kadi ɓe toro Allah yo Allah subahana taala mo fewnu ɓeygureji ɗi yo fewnu famille ji ɗi ɓe acciri ɗin ɓaawo haa ɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la tuhzinu mawtakum wota on sunanir mayɓe mon ɓen bi amalikum sayyi'a sabu golleji mon bonɗi ɗin donc holli ɗum ɗo mayɗo on o so'ay ko yimɓe wurɓe ɓen woni kon wadde surtout si tawi koni ko ɓeygure makko nden amma ñande o maayi ɗo yo o naɓeede haray mo jenti ko yimɓe ɓen wullata kon himo jenti ko yimɓe ɓen wowlata kon donc haray mayɗo on no nande ɗum ɗon ko woni o wowlata haray ko ɗum sinalaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema haray neɗɗo on so wallinama ka qabru makko haray imo nduyanoru no nande hito teppe ɗen nduyanoru no nande hito malayka ɓen no ara haray ooti o nanayi e piiji goo o humpitoto kadi piiji goo wallahu taala alam wa sallllahu ala nabina muhammadi wa sallim on jarama minne mi anditi ɗo mi faami joni ko ɗo komi falano ko mi fantiki on jarama boy albarka haray landal ɗimmal ngal mi anditi haray ko mako ɗon ɗon son tigi feƴƴini haray wonki on tigi yitidayi eɓe faatiɓe tawi ko moƴƴanaɗo wonɓe toon ɓen haray question an on justement haari ko ɗum wano par exemple mo faatike joni hara mawɓe on tigi ɓen kañum kadi faatinoke ma ɓiɓɓe on tigi est ce que haray on tigi ko woni ɗon no wawi yiitidude ɓen noon haray ko ɗum wiɗen ɗo joni haray bi idnillahi taala haray ko ɗum waɗi si tawi woni goɗɗo so wakkilike ɗo o dankitike ɓeygure makko nden o ne'iɓe needi l'islam ɓe fop maɓɓe Allah subahana taala on arsikiɓe aljanna wano joni adime toon nene on e baba on heeɓi aljanna wi joni étage wano 10e étage wano ɓiɓɓe makko ɓen heeɓi wano 5e étage Allah subhanahu wa ta'ala on accata ɓiɓɓe ɓen 5e étage nene e baba wonoya 10e étage wa vice versal si tawi woni joni kadi ko ɓiɓɓe ɓe woni 10e baba on woni e nene on woni 5e Allah subhanahu wa ta'ala moɓindirayɓe ɓe fop maɓɓe dalil muɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi ka qur'anu makko walladina amanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay ɓe yimɓe gonɗinɓe jokkiɓe e gomɗinal ngal ɓeygureji maɓɓe ɗin Allah wi alhaqna bihim dhurriyyat min ƴawnayi min jokkintinayi ɓe ɓeygureji maɓɓe ɗin geɗalɓe maɓɓe ɗin wama alatnahum min amalihim min shay'in min ɗuytanta ɓe golleji maɓɓe ɗin hay e hunde min jippinta wonɓe ɓen dow min artira ley bal min ƴawnayi woni wontirɓe ɓe ley min ƴawna ɓe dow wallahu taala alam nam awa modi on jarama be albarka Allah ko baraji ɗin assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ɗan uditande ekkiɓen ɗon sa inchallah nam ɓe numéro mum sakkitori ko 7597 assalamu aleykum assalamu aleykum ɓe numéro mum sakkitori ko 75 97 assalamu aleykum wa aleykum salam on jarama na ala toon yettude Allah ɓe gureji no e jang alhamdulillah usaye no jenti on ɗon assalamu aleykum ustad on jarama de wa aleykum salam wa rahmatullahi na ala toon ara albarka boyi yewtere nde Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude
waɗa men nanoɓe jaɓa ya rabbal alamin. Haray landal angal allo nam landal angal koko yowiti e yani ñamande hara goɗɗum no ɓeyditi e muɗum yani kame woniri ga no woodi compagnie ji goo ñawloɓe mbuuɗi nam on compagnie noon si ñawlima inne exemple wano ɓe ñawlama wano wulure nam ɓe innama a yoɓitayɓe wano wulure e temedere nam on date si hewti a yoɓaali mbuɗɗin ala ɓeydade nam si tawi noon hara ko télé makka banque si ɓe innima wulure nam a ɓeyditay temedere si hewti on date ka temedere nden duwaɗa yoɓude ɗon a yoɓaali haray no ɓeydade ɓeeɗa noon ɓeydotako est ce que ɓen ɗon kadi ɗum ɗon kontete ko riba yani nam haray ko ɗum noon jasakumullah eyo wa billahi tawfiq haray wano makirɗon noon on compagnie ɗon ɓe ñawlay oti wulure ɓe inna a faway ɗon yani wulure temedere ndeɗa yoɓa si woni duuɓi sappo ko wulure temedere oti yoɓata haray est ce que nden temedere fawi nde ɗon ko riba haray naam ko ɗum ɗon tigi woni aynur riba ko ɗum wiyete ribal fadle yadam bi yadin ko ɗum ɗon tigi wiyete riba tigi kala montan ɗi neɗɗo ñawli sa ñawlike 1000 a yoɓiti ɗon oti wima ya yoɓu haysi ko 1 centime fawnuɗa ɗon konko fawnuɗa ɗon ko riba ko ɗum ɗon tigi woni riba hay hunde ala kawti sokkitiraɗa ma natiraɗa ma yaltiraɗa ko ɗum ɗon tigi wiyete aynur riba haray sellata few akhil habib hina fi wondema si tawi datton hewti ɓeydotako ɗum ɗon sana rien abat du moment ka otin ɓeydidi montan ko yoɓitete kon wo haray ko ɗum ɗon tigi woni riba on sellata ka diina haray yo Allah subhanahu wa ta'ala dande ɗon noon kadi probléme o wona yo julɗon sikku fina kanko ñamata on 100 euro woɓɓe ko waɗi ka haqqille mum ɓe naamin nami wonɗi ñamude nelaɗo sallallah alih sallam no ɓe maaki kala neɗɗo aynowo ka riba on woni ɗon winduɗo riba on seeditiɗo riba on ñamuɗo riba on ɓeɗo foppu ko huɗaɓe ɓeɗo foppu ko halkaɓe donc on andi alaka goɗɗo lawora riba on fi innugol min mi ñamali sa gollitiri riba on ma a wallitike goɗɗo e hoore riba on haray on fopp moɗon ɗon kafi bakkat on hara en torike Allah subhanahu wa ta'ala yo sortu en eɗin piiji o arsika en ka ñawloɗen hara no dagi hara ko ñawlagol 1000 yoɓa 1000 si tawi ko montan wona yoɓede ɗum ɗon on sellata fawnugol ton hay 1 centime wallahu ta'ala a'lam. Okay, jazakumullahu khairan. On jarama. Aya inshallah, barakallahu fikum. Nam sa joni mi anda sen jettata ɗiɗo hara hatten ɗo inchallah nani. Awa inchallah waɗiran noon. Wana jemmi seeɗa. Oti weelama falama maro haako. Awa gasu sa. Joni min udditaniɓe numéro mum sakkitori ko 62 51. Assalamu aleykum. 62 51. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam. Na lato. Jantum sa ene jenti on ɗo. Ustaz assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ɓe ngurande. Alhamdulillah. Awa ene weltori bayano moƴƴa noon. Allah nawni en. Inchallah a weltanike Allah yo Allah weltano en. Amina. Ko woɓɓe inni mi landanoɓe ɗo. Naam. Si tawi on tigi reedu makko avortike hara ko boni hara ko 2 mois heɓi. Naam. Wano si juulugol ngol. So lottolol ngal so juula ma so juulay ɗum esi ko honno so juulata. Naam. Haray ɗum ɗon on ko konti on gayni. Haray ɗum ɗon ko konti ko wiyete ko nifas. Haray ɗum ɗon si tawi woni ƴiiƴan ɗan acciti yaltude ooti haysi ko ñallal gootal ma après l'heure gooto woni ko ɗuman ni ƴiiƴan ɗan acciti e makko haray o loototo longal o juula. sondo ka ƴiƴanda yaltata ɗon haray o tin o accitayi juulugol ngol donc haray o juulidata e ɗum ɗon fanni hewtali ka happa ɗon wano joni limite on haray koyo ooti accitu juulugol ngol ha ƴiƴanɗan kupa o looto longal wasi tawi woni o jibi mboobo wuuruɗo wano woni tan noon ñande o laaɓi o loototo longal si o juula haray ko ɗum o duwa wadde wallahu taala ko 2 mois heɓi na hara boobon ko 2 mois heɓi ka ni ko mi lande hay si tawi woni ko une semaine ɗuma si tawi tu woni ƴiƴan yalti kontama joni ko reedu boni hara ƴiƴanɗan no yaltude haray otin wona yo juulu fewdo on saahi ɗon ha ƴiƴanɗan accita yaltude e makko donc si ɗan acciti noon o looto longal o juula awa non
awo jarama bu alba jarama inchallah shukran naam haray meɗitande goto ɗo kadi inchallah awa inchallah hari noon ari mi heeɓi appel gonɗel ga ko ɗum kuupi mi famali ko sakkide ɗon makude gonka sengo nebban nan komi faala hannde tigi tigi est ce que nebban nan ɓay mi hay koyɗen joni miɗo doit sodde ɗan yoɓitanmo ɗan ɓay minnimo mi anda e pourtant ko min ƴettiɗan hay koye ka ko honno tigi ɗon mi gerata joni ko ɗum wiɗen nanen kono ɓaari on gelaki wiɗen nam haray sellata ka julɗo lorra julɗo sellata ka goɗɗo lorra kawtal mum haray kamɓe wonɓe lorridde on ɗan nebbal luuɓuɗan ɗon hiɓe mari bakkatu sina hara on yaafi ɓe haray lorretaake ta goɗɗo lorru wondiɗɗo mum sa andi tum ɗo lorray ɗimmo ma wota jaɓu tamagol e ɗum ɗon hay si anɗa wondi no wondanma e nafa ko ɗum waɗi si karamakoɓen ɓe maaki wondema neɗɗo no accira hunde daganinode mo o woɗɗitode fi évitugol yanugol e ko harmanimo haralni no daganinomo ka évitugol probléme joni noon haray ko honɗum ɓurno moƴƴande on onon wonaɓe lorrede ɓen wano ɗaɓɓon ko yewtaɓe onon yewtonɓe si ɓe jaɓali ɗaɓɓon ko wallito on yewtugol inna ahi accu lorrugol ɗimmojo ma on o falaka ngo o odeur ɗo nawninaymo mi torikema accu ɗaɓɓon ko wallito on si woni ɓe jaɓali innon écoute ahi haray tigi tigon a partide hande kay ɓay mi yewtima a jaɓali ɓayre haray no lorrudelam hande kadi sa hattike ɗan nebban haray andu mi hay kiiɗam sa yi allah dow andu mi hay kiiɗam few donc haray wota ɗaɓɓituka ka ɗuuɗi andu mi hay kiiɗam ko noon duwano ɗon waɗirde fi évitugol honɗum si évitugol wano haykirɗon ɗan noon ɓe landi on inuɗon on anda donc andi ka makugol moɗɗon on anda haray diwgol bafe woni ɗon haray si bakkatu heɓoto ko hella ɗon haray noon kamɓe kadi lorruɓe en ɗon ɓe wonde e bakkatu si tawi woni on yaafaki ɓe allah subahana taala on yaafiɓe donc haray si bakkatu heɓorto on onon lorraɓe ɓen ko hella ka tawi ɗon on maaki on anda konto nebban ɗan woni donc haray ko ɗo ɗa duwano ngal ngol laawol ɗa duwano ɗo rewrude fi on daɗu maakugol ngol angal goonga on wallahu taala alam ok jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatu namo saadawa ɗo yimɓe buynoga kono hatte ɗo ɓay jeemi mene ka ɗo ɓe mari komin dawa awa inchallah kono mila mari ɗo lande ɗiɗi important je ɗe minelano mi faala landade ɗon nam haray ko yontere hannde sonnajo goo landino ɗo himo mari boobo nawnuɗo har noon kaasiɓe ar min faamali bo so tawi ko tosokum tawi ko honɗum e nawnaare haray noon mi landiti kañum sonnajo on wonni boobon komo duuɓi nayi ko lewru arande ɗo heɓata duuɓi nayi o faɗɗete woni kanko boobo on hari noon law o wowlay o yahay kono jooni ɗum ɗon fof jooni o alaa wolde o alaa yahude jooni noon traitement ko ɓe woni waɗude ko mbay ko wonɗo ga hari normalement wo traitement no duwa hewtude ka hoore par ce que ko woni yande o faɓɓe kon ko tiiɗi konko ɗum ɗon haray ɗumanni ka hoore makko traitement on noon alaa hewtude ka hoore jooni noon ɓe heɓanimo traitement heso goo hiɓe waɗde wo kono boobo on sa yima sikka o nawna kono so memminike wullugol wo o wullay ha kanko nene boobo on noon jooni o watti fiidude ha o hiɓɓo o wata contrôlade jooni noon ko landal makko ngal o inni wo ko honɗum o duwa waɗude so tawi no woodi ko o waɗa no woodi ko o moccira so no woodi ko o jannga wo par ce que jooni mo huuli o ala wawde contrôle ɓernde makko nden e si boobon fuɗɗi wullude fankata hara kan kadi ko faalte hannde kadi wo ko ɗibbugol boobo on wanda wo ko waɗa nam aywa gasi haray wa billahi tawfiqi awalan taw en torike rafi'u samawati en torike allah ɓantuɗo ɗi kammuli jogiiɗo ko lannata jogiiɗo yurmede e cellal en torike mo yo ƴettuka yurmede makko o sellina o boobo o sellina dendanangal nawnuɓe julɓe ɓe o danda julɓe ɓe nawnali ɓen haray sonnajo on awalan ko wasiyoto ɗenmo en torike ɓe en jeejiɓe yoɓe ɓeydu muñal allah subhanahu wa ta'ala on ko o hakim himo wawi jarriborde goɗɗo hunde nde kanko neɗɗo on o sikkata ko lorra makko nde o sikkata ko tampere makko kono hara ko ɗon nafa makko kan woniri hara ko ɗon bakkatuji makko ɗin yaaforte hara ko ɗon allah subhanahu wa ta'ala o yaaforta mo yurmiremo sabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala ko heɓi gomɗinɗo hay bullal ngal o yuwoto ma meselum ko tufatamo
haray ko moƴƴere wonande mo par ce que montanaye mo bakkatuji ɗin surtout si o muññike haray noon ko yamirɗen sonnajo on taho ko yo o muñño ñande goo sonnajo o arno ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam faɗɗeteɗo tallo wirto so fuɗɗi tallade ɗo a sikka e balorre o ari oni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam simin min komi faɗɗeteɗo simi faɗɗama kadi mi wirtoto mi tallo mi torke ma toranolan Allah yo Allah yo Allah ndikkinan nelaɗo sallah sallam ɓe maaki siɗa faala mi torantoma Allah yo Allah ndikkine siɗa faala noon a muññoto e hoore nawnare ma nden falakil janna haray ko aljanna wodanma sonnajon inni awa haray mi suɓike aljanna on nelaɗo mi yarlike few nawnare ande mi muññike e hoore ɗo komi faɗɗete kon kono mi torike ma toranolan piihum gootum simi faɗɗama mi talloto mi wirto conci an ɗin iwa e ɓanndu an ɗum joni toranolan tout simplement ñande mi wirte ñande mi iiriwo tawata ɓanndu an ɗum ndu yaltitata mi wirtotako nelaɗo sallah sallam ɓe fonti sookeje maɓɓe ɗen ɓe torani sonnaji on Allah tuma o wirti yani tuma o faɗɗawo wota conci makko ɗin wirto hakke ko Allah jaabini kon du'a on tawi o waaloto o tallo kanko sonnaji on conci ɗin a sikkay ko goɗɗo ƴetti kooli hoore makko hakke ko Allah subahana taala jaabini kon kono o yondinino e nawnare makko nden haray sonnaji on ko marɗen ko yamirtenmo e hoore fi Allah haray ko inna allaha yuwaffa sabiruna bi ajrahum bi gayri hisabin haray Allah hunnanayi muññiɓe ɓe joddiji maɓɓe ɗin haraw hasbaali ɓe haray ko yamirɗen ɓe ɓay ko Allah fawiɓe ɗum wona goɗɗo en torike ɓe yo ɓe toro Allah yo Allahu ñippu ɓernde maɓɓe nden ɓe yondinano Allah dongal ngal Allah rondi ɓe ngal no wawi Allah subahana taala ñande ko o hayfinana boobo hun kun o jonnita kun haqqille makko on ma Allah subahana taala yaafora ɓe sabu makkum naada ɓe aljanna amma moccugol ngol no woodi piiji buyɗi ɓe moccirta ɓe toro Allah wano janngol ayatal kursi en wano janngugol falaqi e naasi e janngol e du'aji wonɗe wano ka hisnul muslimi en e janngol amana rasulu fen suratu bakara e janngol yasin e janngol sifa ɗi piiji ɗe simooje ko nantata e ɗiɗo piiji fuu fii yo neɗɗo wano suratul waqi'a en ɗiɗo piiji fof haray no moƴƴi ka kanko sonnaji on o janga ɗum ɗo tultan o janga du'aji ɗi wonɗi ɗin ka hisnul muslim kan laaɗo sallah sallam makilo yo neɗɗo toro Allah e cheytan yo toro Allah e ko bone aduna e bone lahara hara sifa ɗin du'aji fof no nder ton ɓe torora Allah ɗin ɗon no gasa Allah subahana taala ñippa ɓernde maɓɓe nden kono ko tori ɗen ɓe koɓe muññodo e ɗum ɗon hara ɓe fiidaali no metti fii noon kono ɓe consentoro ɓe toro Allah yo Allah subahana taala on okkuɓe muññaare haray ɗen tanɗini Allah subahana taala yafortoɓe sabu nden tampere ɗon wallahu taala alam enam oustage landal ngala kadi oɗo ko sonnajo inni wo hara wona par exemple debbo sonnajo ni moodi mum ɓe diskita e moodi makko noddamo inna jonnitimo joni noon hara moodi makko jaɓali yaade ka mawɓe makko ɓen inna jonniti kono yeetomo kanko o jonnitimo inna par exemple à partir de hande siɗa faala jotto edda à partir de hande mi jonnitima wo est ce que ɗon noon hara à partir hara edda makko on ko ɗon fuɗɗoto contede haray ko wiyete kon yani ko wiyete kon seedigal cergal ko qualité ji ɗiɗi mana yani ko no mari détail ji mum fof no mari détail ji boyi ko soit ko moodi bo on accitata si yehi ha tawi exemple ko accintinde yani ko joɗɗinta sonnaji on edda ari tawata hina ha moodi makko tun wawata mo joɗɗinde edda wano tawa ko laamu ngun ma ɗum mawɓe sonnaji on haray ko ɗiɗo qualité ji ɗiɗi wawata joɗɗinde o tin edda joni noon à partir de moment ka kanko gorko makko o wi'i hande mi joɗɗinima edda haray ɗon on à partir de ndeññande haray edda on fuɗɗike ndeññande haray kanko sonnajo on edda makko on fuɗɗike ndeññande nde tawno dewgal ngal ko kanko gorko on jogii haray ko ɗum wodanimo kanko gorko on haray mo wawi noddude mawɓe sonnajo on o inna haray mi joɗɗini ɓeygu an edda ma ɗum mawɓe makko ɓen o inna mi joɗɗini ɓeygu an edda ma jaatigijo makko ma ɗimmojo makko ma kanko sonnaji on o nodda mawɓe makko ɓen o inna hawa haray dey moodi an joɗɗinilan edda à partir de hande ma à partir de hanki haray ɓe fof maɓɓe wona informé ɓe anda tigi tigi on haray sonnaji on o joɗɗinama edda kono moodi bo on ka o décidi ka ɓernde makko o forsaka
o monaki o waɗa hay hunde o inni tigi tigi on mi joɗɗinima edda yani wigol ngol monagol ngol ɗon andi wonde moneji gono ton otin falja ni ɗon haray woɓɓe no wi ko yo landite si tawi mo nerve no ha feƴƴiti est ce que ko wolno ko nanen himo faandi ɗum ka ko saabu nervosité o amma woɓɓe goo wi haray yani donc haray si tawi woni o anneni ke hoore makko o wi o joɗɗini ɓeygu makko edda haray ko ndeññande fuɗɗi edda on fuɗɗi haray ko ɗum ɗon woni tigi tigi on ko tabiti kon wallahu taala alam nam amosaɓe awa on jarama mode albarka boyi allah lanɗo yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude hara hande hande inchallah ɓaara jemmi seeɗa inchallah mi weltike yewtere nden woni yewtere haqiqare yewtere nde hatto jinɗen surtout ka leyɗe ɗo ko wonɗen ɗo ɗe haɗa mi toriki rabbule baade on yo allah waɗo joddinde jannatul firdawsi la ala amina be wa iyyakum iyyakum ɗo weltana moƴƴi ha jeyi wallahi haray nafoore ko julɓe ɓe woni nafitorde kon ila kireyuɗon o programme ɗo ko allah subhanahu wa taala on tun andi joddi wodandi on e ɗum ɗo miɗo tori subhanahu wa taala yo allah waɗan on ɗum ɗo sadaqatum jariya hara ko ɗum ɗo ko jokkitay ɗum on wurɗon wo feƴƴin ɗon wo yo ɗum ɗo wonan on sabu ha hoɗidoyon e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam moɓiniran en fo meɗen ka aljanna wondude nelaɗo e sahabankeɓen ala sururin mutaqabilin haray on yaafoto kala ko tawi oti towni hitan e dow salaji mawɓe jentiɓe ɓen e neniraɓe e kotiraɓe haray tigi tigi on ko mi torike yaafuye hara mi weltanike on hajja en jasakumullahu hayran assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sajo min kam mi weltike fota ko na seeɗa haray min salmini ɓengude mon nden fof haray ɗo min habbiti o inchallah rahmani kadi ka radio lawol kisal ñande allah lan ɗon newi niwo inchallah haray ko saɗi mon ko tolin kadi inchallah awa inchallah jasakumullahu hayran assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh nam musidɓe julɓe tedduɓe e haray no andirɗen no mbayano hannde kadi ko ɗo woni hattude e haray kala faalaɗo yiide ɓeeɗo ka Facebook haray oti no wawi windude Saydou Sow haray en fof noon eɗen andi ɓe koɓe woni waɗude vidéo ji ɗin toon kon ko walliti kon fota ko na seeɗa ɓay haray vidéo ji buyɓe ala yaɗa ɓen ka Facebook haray vidéo ji buy no ardede kadi ka groupe aji ɗo ɗe eɗen yi'ude haray kala faalaɗo humpitade ɗin ɗon kadi haray programme ji labaɗe kadi hino tonɗe inchallah rahmani haray so oti windi Saydou Sow waway e darde programme ji maɓɓe ɗin inchallah amma enen ka laawol kisal ɗo ɗe haray ko ɗo wonɗen hattude hannde bisnillah haray ɓe jaabe mum ɓe lande mum jaabaka ɓen hannde haray ɗo min tori yoɓe yaafo yande saabi allah haray yontere hannde kadi inchallah rahmani si joni yontere hannde jaaɓi haray en fuɗɗorte ɗe ɗo kadi ko fi haray jemmi seeɗa haray oti no mari programme seeɗa kadi haray ustasiɓen kadi ronki seeɗa e kono haray ɗon weltana fota kona seeɗa en torki allah yallah lan ɗon weltana on haray ɗo min andintina on programme ji ɗin ka laawol kisal haray ɗon wawi visitoyde men ka YouTube windon laawol kisal inchallah rahmani haray bayanaji ɓuuri guluje hino tonɗe e bayanaji feƴƴuɗi ɗo eɗi waɗali ɗo haray bayanaji kelɗuɗi kadi hino nder ton inchallah haray chaque fois haray bayana hessina watta tonɗe e ɗon wawi kadi visitude men ka Facebook amen laawol kisal haray ɗon kadi ko nafoore tun woni ko woni ɗon ɗe kadi haray programme on noon ka laawol kisal ɗo ɗe haray no andirɗen noon koye jumaje ɗen fo à partir de 21h30 l'heure Paris on haray ko bayana haray seekuɓe men tedduɓe natata waɗana en yewtere ga inchallah e si ɗum ɗon feƴƴi haray tenen jeɗen kadi hiɗen mari bayana e 19h30 l'heure Paris on kadi ɗum ɗon ko bayana redivision kono haray ko bayanaji ɗi ala ɗi min wattalta ko ka YouTube ji bayanaji kelɗuɗi inchallah e haray talataje ɗen kadi haray sonnaɓe no mari darsugaɗe kadi e haray ko usasi Issa Sall woni ko fiinata e ɗum ɗon deftere almubadir mo fiidati nde e alkamisa on haray ko ustasi Abdallah Bruxelles e woni fiinude matinu dini on ko nandirɗon no ari ɓe seeni guine ɓe hewtiti kadi ara eɗen toraniɓe duwaɓe sella moƴƴa haray allah lan ɗon sellimɓe ari ɓe halfini ɗo e ustasi hoore kileya en ko ɓen ɗon wonno continde darsu maɓɓe on kene ɗo yoɓe artude inchallah e haray so ɗon feƴƴi e samedi je ɗen kadi bisnillah haray ɗen mari darsu darsu tajwide qur'ana on ustasi Ousmane Philadelphia e ka radio lawol kisal kono o samedi janggo ɗo haray ɓe ala ɗo ɓe maaki haray ɓe seenade ka meɗen guine kono inchallah rahman e samedi arto yowon haray ɓe hewtoyi ɓe ñiiɓi inchallah haray min fuɗɗitoy to darso on kadi haray ɓe sarsante ɓe continue darso on fi wata o daro bi isnillah e si ɗon feƴƴi kadi haray
ɗo men invité kadi sonnaɓe ɓen fof maɓɓe ka laawol kisal fi sonnaɓe hisuɓe haray e buy e mon joni haray andi programme ji ɗin no andirɗen noon joni haray programme ji ɗin fopp no yiitidi haray groupe aji ɗin hino ɗuuɗi haray en torama e ɓeydugol wakkilade toon haray ɗo men weltani kadi toon sonnaɓe ɗimmoɓe amen wonɓe men jannude toon e wonɓe men waɗande yewtereji e wonɓe natude du'o e wonɓe natude e hiwro e haray ɗo men weltaniɓe fopp maɓɓe ɗo men weltani kadi ustasiɓe wonɓe fiinude jonna darsuji ɗin haray ɓe fopp maɓɓe hiɓe weltana en torike rabbul ibade yo Allah ɓeydan ɓe gandal ngal okkora men menen kadi en torike Allah yo Allahu lanɗon naɓiran en laawol kisal yeeso naɓira kala groupe aji créeraɗe fi Allah yo Allah naɓire fopp muɗum yeeso fi ɓantugol dina Allah kam haray ko ɗum ɗon weltanagol on ɗum ɗon inchallah haray e yallodiren kadi fiiɓe usasiɓe men feƴƴimɓe usasiɓe feƴƴimɓe haray ɓe yalti waɗugol dawa haray hiɓe toranede kadi ka groupe aji nder toon haray ɓayɗon andi no wonir noon haray moyen on ɗuuɗa ko gandal ngal ɓe mari kono noon hiɓe mari fo ɓayɓe mari gandal haray kadi kala faalaɗo wallitade ɓen ɗon ɓengure maɓɓe nden kadi haray alhamdulillahi son contacti men haray inchallah en waway humpodirde bi isnillah haray kadi ɗo men andintina ɗon kadi programme on kadi ka laawol kisal fi ɗaɓɓangol sonnaɓe ɗimmoɓe men ɓen clinique ka meɗen Guinée haray on programme ɗon kadi inchallah haray himo jokka haray ɗo men tori kadi soutenance fota ko wona seeɗa e du'a inchallahu haray ɗon wawi men arde visitude ka ɗuma honno ka groupe amen minen sonnaɓe ɗaɗe ɓay min waɗoya altaho hari ka YouTube amen kono min waɗoya inchallah e hara ko goɗɗum gowoni ko min habbi si min wawa waɗde ka Facebook ma ka YouTube nde ɗum ɗon ari wo inchallah haray min waɗoyay ɗon inchallah haray on weltanama en tori kala Allah weltana en fof meɗen naada en jannatul firdawsil a'la haray Allah ukku en walugol e jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal